na nende katwite nteto chemo na nkanya na ntukire mumeru wera wakanyire kaina chuni mwanya na kinyachua katuni ane kunekanirwa na ntuguye mwaka mbere ya kiatho kyo kungwira birthday ithatu ya Waru FM uthorani bo kiatho ki ni burekitie haini bari nkuma meru na kinyao ya meru kamanu na mwitike ngwa bakethero bakina kiatho neki bangine amana na Sizu Murume na Florence Karani bara wini bobo kiretio sani ntereu Waru FM 96.4 ya mbiriro ya kithatu mithiru na witigirika kiri mashambi kibayo no ntubo thongi bondwimbo na nteto chewitikika mogani mweti na utwoni rothurani bo pokinyite amu majore atwanyire jarotano akuru jutari ndeko are ikiri mugwanja bya maroa irauna nte muongo are karwege kawiga ku gakura tungi mbui athungu thake ajo mweje kiamigwa kendo menye chabachu mantwago chabacha kuruku mantwago kuruk jankingoe kingo Zabato akirega gutura jatigere mathaja makai akimbere ya mambura ja gukungwira birthday ya Waru FM ja kinya kethura miango mingi ya mwago ni angara tenu ni mpange murimo jo coronavirus jojo jukethura jure mubango jo mwanya na jo gutigia jure jo gakinyira uri gwakunja kwambiria thajire cho tukubantu kwerojo na aini babata na bari nkuma kathetune kamumero jakamano ntutwa mwari na bandi yawe mwetike ngwa na bandi yawe Suzanaga kwa nkoro ya kwa Irina Kieva Suzanaga kwa kinyankendaga Ntembago kuriru Irisi mwarimo wenda toeruda Wenda toeruda Wenda toeruda Wenda toeruda Weto ne kuraja Nate angetikia hei Nate angetikia nkanora Namutano ba kanora Tukashemanagia kiarago tukoranagia ukuru banjau Florence Karani na Sizu Murume baka gukundia mwago jutarara gukundanwa kungi na ndi ruju tuna rumbo serious na manya amero bakadara bakiona kiatho kimwe atari nuntu ntuwete kia amero je kwena mtu adita kiatho kinene mono naja kwena mpangeje ya nyumora ya covid na ikiatho kikomba gukinyira antu gitumara technology ati tukiringa mbandi na mbandi kadinga kwaja ome na kokethero kimithika ire wenja bara bange bakethera ba TV na bakatona TV ne bara bakethera bare Facebook ne bakato Facebook bara bare ke YouTube bakato YouTuber tukona ni mambura ja gukungwira miaka ithatu ya Waru FM wita mumero mundune na kumureta werune jiraja banganitwe obwega na ugakundo rwimbo gutena kithimi so wankuigwa ndena kugwirwa ndi home ground ajojo kwa Waru FM mbere mutegeri wa Waru TV kana muthikiria wa Waru FM rujo gukethera kuri na mantu ja mathongi sana aja twina ini bonde pambere tiaja mwetike ngwa mwini wa ndwembo iri nyinge mono ira togatinda kuina aja ujo tonto mwari aja ujo kamano kona ja kaga twina gashina bere njirojo mbwire rujo ukethera kuthongi nkurukia kithimi nande jau I mabango jo mwesi ira mono nyani ngwa ntona tajuka iri na mbuga na kimoni I'm very excited to be part of this in keni mono kwethera ndema bango ne jo takareka kairi ora tukomba kwethera Toki naira antu na tuwekongwaira birthday ya Waru FM Morgan Mweti nteto cia Waru.